I ovo je roba stigla taza. Alo, čvoka je tu, mesa kod drva. Da, vidimo šta je ovo. Prije svega, assalamu alaikum i pozdrav za sve dobre ljude ma gdje bili. Evo nas ponovo u eteru. Snime ovu vitrinu da ljudi vide Ibreta. Znači, puna je vitrina. Mesa ima kod drva. Evo ga, znači, kao što smo i rekli onda, ako se sjećate, znači ovog mesa, dođi vam snimi ovo desno krilo azijskog bumbara, inače tamo su azijski bumbari 8 metara prečnike krila. Pogledajte ovo, u ovo doba ovako da osušimo lijepo, dođi vama da vidimo šta je ovo ovdje, kakva je ovo životinja, ljudi moji. Jesam vam poželio da vam malo dosađujem, a? Pogledajte ovo. Znači, kako je osušeno, kakav je komad mesa. Trenutno je u Beču temperatura kolika? 28 stepeni. Znači, ovako u ovo vrijeme, znači, friško skinuto je. Jedno vječe, doktore, jučer, slušali da prekričer, ovakumirano. Pogledajte ovo, spavate li mirno, mesari, spavate li mirno, a sezona još nije ni počela. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Znači, ovo je za Ibreta, ovo nije za gostiju, ovo je samo za uže članove porodice, ovo je šteta gostima rezat. Pogledajte ovo. Ovdje imamo, evo, odmah degustatore da probaju. Ovo je medium osušeno, online shop uskoro počinje sa radom, imamo još neki džiđa, miđa da završimo, uskoro će početi. Evo, dođite. Gdje je ovaj? Gdje ti idemo probaj ovo? Evo, probajte vi, znači da vidimo. Daj bolje ne bi valjalo. Samo trepavcama ovako i to je to. Ono što u ponudu imamo jeste ramstek, jeste klase, šalimo meso i tako dalje i tako dalje. Pogledajte ovo. Ajmo. Vidi ovo, šta piše ovdje? Sultan roast beef. Znači, to samo neka sultani, jeli? Pogledajte ovo ovdje. Ovdje imaju degustator dok čekaju ćevape. Dođu vam da ovo popolovimo. Ovaj mora biti malo prošanan, vidim po njemu. Pogledajte ovo. Viđaj ovo. Viđaj robe, senko. Viđaj ovo. Ljudi moji. Znači friško. Taze i dobro. Sad će odmah degustator. Odakle na mirno dolaziš? Ti si iz... Da se ne persima ovo vi. Kalesi, jesi iz Rajinca gore neko? Pa tu je. Rajinci, ooo, Rajinci. Ajde, probaj ovo. Ovo je roast beef. Odmah ovaj kova stavljaj na ovdje, da ne ostavljam. Ovaj odmah ću ti da Odmah ga stavljaj na važu. Ajde i ovaj proba, ti imaš onaj kvar, da ćevape čekaš da... Evo, da nešto ocenu vi na liču, mjesto, slobodno. Pelijem, svaka časta, pelijem. Znači, Bolje nema. to vam je roast beef. Čvoka je tu. Također imamo i zarednice. To je to. Imamo šareno meso sa rebara. To je to još zarednica. Tako da ne smije da pali. Također ovdje možete pojesti, da vam kažem, najkvalitetnije ćevape u Europi. Iza toga stoji Ferhat Bey. Kad kažem najkvalitetniji, zasigurno nema brezle. Znači, nema onih peksimeta. Pogledajte ćevape. Pogledajte ovo. Ovo je pravi bosanski ćevap. Meso. Jedini je problem što ima puno mesa. Sve meso, razumijete. Online shop uskoro počinje sa radom. Oko 20 ćemo pustiti. Trenutna administracija radi na tome da sve uskladi. U radnji već imamo mesa. Dobro nam došli. Dođite na definiti samo kratko ovdje ovu vitrinu. Vidite da je to puno više, neko vas tu gdje jeste. Ovdje imamo još tek sezona počinje. Znači, ovdje je šareno meso sa rebara, zarebnica, erste klase, kajzer, roast beef, čvoka, bosanski čužuk, sarajevska čajna, kulen, erste klase i poznato lice BiH estrade, gospodin Ferhatović, što ga vidite, to vam je to. Šta da vam kažem, dobri ljudi, hvala vam na velikoj posjeti, na povjerenju, na svemu. Ja vas Maksul selam i pozdravljam. Neka vam Bog podari svako dobro vama i vašim najmilijim.